Ja nisam baš iz garaža krenuo, ali sam krenuo iz jednog stančića u Cvićevoj, jedno 45 kvadrata, onako jedna zgrada stara, 2000. godine i onako jedno slično garažno iskustvo smo imali. Nas smo bili ukupno trojica, znači ja i još dvojica kolega i eto, to je bio naš početak, tako da može se nazvati garažnim. Mislim da sam sada postigao sa svojom kancelarijom baš ono što sam htio, da imam prije svega stakleni prozor ka spolja, znači da imam osjećaj kao da sam okrenut ka prirodi i da onako priroda ulazi ka meni. Ovdje ispred nas je taj park na Topličinom vencu koji je onako sjajan sa spomenikom u sredini i vrlo važno mi je da taj pogled s polja, da mogu da pustim svoj pogled, da on može da ide onako u daljinu i tako najlakše mogu da se skoncentrišem kada razmišljam o nekim potezima koje treba da donesem. A unutra volim da imam ovaj veliki radni sto na kome mogu da stavim puno papira, da može da bude kao da imam neko Lego, da sklapam neke figurice, a isto tako i volim kad bude kao sad kad je potpuno prazan i onako trudim se da ga što ako duže držim u ovoj fazi i da onda sklanjam papire i da me to tjera da budem disciplinovan. Tačno, potpuno je dobar opis i zato se tjeram da i čak kada sam onako poslovno u nekom užurbanom ritmu, kada imam puno stvari koje treba da rješavam istovremeno i kada se zaista nagomila ovaj papir, trudim se da očistim taj svoj sto i da onda na taj način jednostavno složim sve to što se dešava, a samim tim i neke svoje prioritete posložim na način koji zaslužuju. Znači da ono što mi je najbitnije rješavam prvo, ono što je manje bitno ostavljam za kasnije i da, opet, da li je to taj neki feng shui princip, ja vjerujem u to da nekad moja unutrašnja potreba izazove haos, ali onda kada sredim taj haos, on dovede do nekoga mira i neke fokusiranosti u meni samom. Ja sam imao sreću da kažem, kad sam radio u drugim firmama, uspio sam da radim u Knez Mihajlovoj, radio sam terazijama, u Genex apartmanima, to je bilo 90-ih prestižno mjesto za kancelarijski prostor, da bih onda od te Cvićeve u stvari uspio da napravim sa svojom firmom iskorake koji su me doveli u nekoj posljednjoj fazi u ulicu Cara Lazara, znači gdje je bukvalno moja kancelarija je bila preko puta kancelarije guvernera Narodne banke Srbije. I onako, to mi je davalo dosta onako malo na važnosti, prvo i kada dolaze klijenti, a i mene samog je onako uvjeravalo da je u stvari moguće ostvariti sve što poželiš i da te ti ciljevi inspirišu. Tako da uvijek sam volio da kažem, imam prvo, da volio sam da sam na visini, da mi je taj poslovni prostor onako što više, da može pogled da mi puca. Kad sam radio u Beograđanci, mislim da je to bio 13. sprat i onako cijeli je grad bio ispod vas i to je bilo jedno sjajno iskustvo. Eto da kažem, iz Beograđanke sam otišao u Cviće, u svoju firmu, ali je svaki prostor, ja sam siguran da je radio u meni tu želju i potrebu da napredujem i sjećam se tih američkih ogromnih zgrada gdje su nalazili se JP Morgan ili Morgan Stanley i to su sve ogromni spratovi gdje kad me uvedu ja imam, ne znam, možda 10 sekundi prije nego što dođe taj čovjek s kojim sam na sastanku, ja iskoristim tu priliku da slikam, onda i sjednem i pravim se fin i čekam ga, a u stvari sam bio toliko impresioniran s tim pogledom. Ovo sam dobio inspiraciju iz filma Kum. Maybe I give you offer that you can't refuse. Ovo je skulptura bika koju sam kupio tu u Knez Mihajlovoj u jednoj galeriji. Onako šetao sam i pogledao sam i onda sam se vratio i mnogo mi se svidjela i kupio sam je, izgleda kao neki kofer. Ali pošto je bik sinonim berzanski za rast akcija, nju držim na stolu stalno, sve može da se skloni, ali ona ostaje. Evo, onako volim što kaže da ga malo mazim, milujem i da mi on bude kao ona mačka kod Marlon Branda, da mi onako malo donese tu neku mirnoću kada donosimo odluku o investiranju.
Da, pa jeste, sinonim je berzanski za neki rast je bik, za pad cijena na berzi je medved, zato što bik sa svojim pogledom glave kad ide na dolje rogovima, pa kad ih diže na gore, to je taj neki medved koji je poguran, koji kad napada od ozgo na dole, tako da jeste taj sinonim koji je ostao i ovako zanimljivo je paralela. Volim da imam prvo mir, znači da sam sam, da kažem, u kancelariji, da onda volim da prostor bude uređen u skladu sa nekim mojim potrebama, a ovaj prostor u kome smo, na primjer, ima dosta tih detalja koji nisu obrađeni, znači imam te neke zidove koji su ostali onako betonski i imam, da kažem, vrlo par komada koji su na minimalističkom stilu, zato što ne bih volio da me ništa ovako opterećuje. Volim da imam biljke, mislim da je to uvijek važno, da to čini cijeli prostor onako u svom nekom dobrom ritmu. Ovdje mi je recimo pod zelene boje i pošto kancelarija gleda na park, to je kao da je onako sinonim, kao da sam se produžio ili da je park ušao kod mene ili da sam ja izašao u park i to je nešto što je, kažem, vrlo važno da imam taj prostor. Volim da podignem noge, da na sto, da se onako zagledam u daljinu i da onako kada razmišljam o nekim idejama i, kažem, nekim potezima, onako izvagam njihove, prije svega, dugoročne efekte. Tako da smatram da je prostor u kome se donose odluke važno da omogući koncentraciju. S jedne strane sam se istrenirao dovoljno da mogu da donosim, da kažem, odluke u bilo kom ambijentu, pogotovo berza kad je u pitanju, tu nema mnogo vremena da se biraš, moraš nekada da reaguješ i u kolima ili negdje na nekoj si konferenciji, otvoriš telefon, vidiš da se nešto desilo, moraš da reaguješ brzo, tako da sam spreman za kratke reakcije, ali sve što se odnosi na dugoročne strateške odluke, želim da ih donodim onako u jednoj potpunoj ravnoteži i balansu. Razmišljao sam o tome šta je mene privuklo berzi. To je nešto što je, kažem, kod mene se probudilo još u srednjoj školi, ta neka zainteresovanost. Ali moja prva odluka šta želim da studiram bila je astrofizika. Uvijek me je privlačio svemir i da kažem, njegove i tajne i njegovo prostranstvo, to je ogromno neistraženo polje sa nevjerovatnim nekim stvarima, naravno i porijeklo i života, odakle se desilo. I pokušao sam da upišem fakultet astrofizike, čak 3 puta, ali pošto sam završio ekonomsku srednju školu, nisam imao dovoljno znanja matematike da bih mogao da prođem te prijemne ispite. Tako sam završio u ekonomiji i već nekako moj prvi posao koji je bio u jednoj banci me odmah usmjerio na berzu. I kako sam, pa kažem, vremenom rastao i bavio se berzom sve više i više, shvatio sam da je u stvari ta sličnost između berze i svemira izuzetno velika. Znači, radi se o ogromnom jednom, da ga nazovem, prostranstvu koje nema limita. Na berzi se nalaze desetine hiljada kompanija, govorim samo o jednoj berzi američkoj, po cijelom svijetu ih ima nevjerovatan broj. Znači, istražiti stvari koja je prava prilika koju želiš da osvojiš, koju želiš da otkriješ, da u konkretnom slučaju investiranja investiraš u nju, da dobiješ neke dobre rezultate, da ostvariš neki profit, da dokažeš da si u pravu je u stvari nešto što je očigledno meni prenijelo tu moju potrebu da otkrivam, da budem neko ko istražuje i pokušava da uradi. Tako da ja bih onda berzu zaista opisao poput jednog univerzuma za sebe. U kosmosu, znači, vlada taj neki haos na prvi pogled, ali ima jedan jasan red gdje se zna ko šta radi, gdje ko ide, imate i crne rupe koje uvlače materiju, imate i, znači, uređene sisteme koji su u nekom svom eonskom ritmu se okreću jedni od drugih i tako da to je zaista jedna sjajna slika koju, eto, kažem, ja pokušavam da nađem u berzi koja me drži očigledno uzbuđenim i dalje istražujem.
Prostor se mijenjao sa rastom brojem zaposlenih i da kažemo tog stančića u Cvićevoj koji je bio prilagođen neizvjesnosti koju nosi osnivanje, da kažem, neke nove kompanije. Vrlo brzo, posle godinu dana, smo se preselili u novi prostor, baš tu u Cara Lazara, preko puta Narodne banke, i tu smo u početku imali 2 kancelarije da bi onda završili sa čitavim spratom. I vrlo je važno da kada postoji jedna kompanija koja raste, prvo imate mogućnost da raste, da možete da zapošljavate nove ljude, da onda svaki sektor koji radi može da ima svoj izdvojeni prostor kako bi se tu među zaposlenima ostvarila onako maksimalna sinergija, razmjena informacija, dogovaranje, da se ne gubi vrijeme. Tako da je bilo, na primjer, izuzetno važno da ta brokerska sala, gdje je bilo zaposleno 5-6 brokera, da imaju prostor za kompjuter, da mogu da imaju onako dobre veze, da kada razgovaraju ne smetaju jedan drugom, ali da s druge strane mogu brzo da razmjenjuju informacije. Odjeljenje analize s druge strane je imalo svoj poseban prostor koji nije bio ni blizu tako užurban ili bučan. Oni su radili, analizirali su kompanije. Tako da to je bilo vrlo važno da se na jednom prostoru omogući da svako ima neku svoj fokus, ali da ta povezanost može biti, znam da volio sam da onako svako jutro kad sam dolazio na posao, onda uđem u svaku kancelariju, javim se svakome, pitam malo šta se dešava i kako, i ti, kažem, onda u hodnicima se uvijek dešavala ta neka interakcija i između zaposlenih i gradio neki onako dobar timski duh. Tako da, užasno je važno da prostor u stvari pruži mogućnost da sam biznis raste, da ga ne sputava. Imao sam priliku da budem u velikim bankama i privatnim i da kažem koji su velike američke banke u njihovim kancelarijama. Recimo u Švajcarskoj da banka Julius Baer koja je dosta poznata. Vi kad uđete u taj prostor onako malo osjetite strahopoštovanje, malo, kako bih rekao, vam bude frka. Pominjao sam te američke velike investicione banke koje su na 50. spratu je kancelarija u centru Manhattana i vi kad se popnete vidite cijeli New York ispod sebe. Nije vaš svejedno biti u tom nekom, zadržati potpuno mirnoću ako niste već to iskusili više puta. Ali ideja mog family office je baš suprotno. Nemam uopšte ni potrebu da nekoga impresioniram. Mislim, prostor je uređen onako kako ja osjećam da treba. Tu su, kažem, rekao sam, taj neki minimalistički stil koji u meni odgovara da radim. Ima tu nekih detalja koje volim, poput toga bika ili ove slike Michael Jordana, koje je meni onako dosta jedan dobar simbol kada i uđem u kancelariju i kad nešto ustanem, šetam ili gledam, znači, ili kad vide neki klijenti, skrenem, uvijek im privuče pogled. To je scena kada on šutira taj svoj šut u posljednjim sekundama utakmice protiv Ute, gdje su zaustavljen moment i gdje su ovako toliko lica imate na toj slici, mislim da ih ima skoro 1000, rekao bih, nema 1000, ali ima ovako par stotina, i on sam, crno-bijela slika, on u crvenom dresu jedino izdvojen, šutira smiren u jednom izuzetno uzbuljivom trenutku gdje je pogriješiti toliko bilo lako, ne, on je postigao taj koš. Tako da je to meni jedan sinonim da i u nekim najizazovnijim vremenima treba zadržati mirnoću i odraditi onaj potez za koji si se spremao i trenirao toliko puta. Tako da volim kad uđem u prostor, u moju kancelariju, da se ja osjetim smireno, sigurno, da osjetim tu energiju koju mi daje ta jednostavnost ovoga prostora sa detaljima koji me onako znaju da se vratio sam se kući. I vidim da i klijenti kada dođu, iako možda očekuju nešto drugačije, da kažem narodski napucano ili da tu nešto šljašti, ne, ovdje je to sve vrlo onako jednostavno, fokusirano je na ono čime se bavimo, na rezultat koji treba da se da, a ne na neku šminku ili na neku želju da se impresionira. I mislim da je to ono što zaista ljudi cijene i ja kada vidim da klijent to prepoznaje, kada u startu kaže dobar je prostor, lijep je prostor, zanimljivi su neki detalji, ja znam da smo mi tu već na dobroj talasnoj dužini. Mislim da postoji zaista velika veza u samoj osnovi sporta i neko takmičenje, neko pomjeranje granica, prije svega ličnih, a onda naravno i u nekoj konkurenciji, želja da se dokažeš, onako jedan
jedan izazov koji postavljaš ispred sebe. I da, ja sam trenirao košarku ranije kao mlađi, ali sam, kažem, u nekim svojim 30-im zavolio američki fudbal i pomagao sam i ovdje klubovi u Srbiji. Bio sam predsjednik Srpske asocijacije američkog fudbala. U tom trenutku kad sam ja bio predsjednik bili smo 5. i 6. tim u Evropi, zaista je bilo mnogo, 30 timova je igralo. Ova kaciga je, da kažem, jedna uspomena na to vrijeme i da sada sam osnovao svoj klub američkog fudbala koji je fokusiran na flag fudbal. To je olimpijski sport za Los Angeles 2028. Mi smo u posljednje 4 godine bili 3 puta prvaci Srbije u muškoj konkurenciji, prošle godine i u ženskoj, tako da imamo i sjajne mlade selekcije. Ja sam i selektor reprezentacije Srbije u flag fudbalu, bili smo 17. na svijetu i zaista je, ja sam se trudio, očigledno je prvo to moje sportsko iskustvo dok sam bio mlađi, dok sam bio tinejdžer i mlad kad sam igrao košarku, da shvatim da moraš u okruženju da nađeš svoje mjesto, da pogotovo u timskom sportu ne može jedan igrač da napravi rezultat. Tako sam shvatio da i kada sam radio i u kompanijama kao zaposleni, kad sam napravio svoju kompaniju, koliko je važno imati dobar tim oko sebe. I interesantno je da sam u toj mojoj brokerskoj kući Senzal, koja je postojala 7 godina i do tih 7 godina smo ostvarili milijardu evra prometa. Znači, prodao sam jednoj velikoj belgijskoj banci, znači jedan sjajan biznis model. Meni je skoro 90% zaposlenih je to bio prvi posao. Ja sam primao na praksu studente, desilo se sa FON-a, znači 2002, 3, 4. Dolazili su na praksu, ja sam ih zapošljavao odmah, oblikovao sam ih prema nekom svom potrebi i same kompanije, ali prema nekim svojim vrijednostima, nešto što bih rekao da Dule Vujošević radio u Partizanu. Nikad se nisam trudio da im dam samo znanje da odrade posao dobro, nego da dobiju malo neku širu sliku, da ih izgradim i kao ljude. I upravo to vođenje, fokusiranost ka cilju, imati uvijek igrače koji mogu da uskoče, koji da ne zavisim ni od koga, nego da tim bude dobar, koji funkcioniše. Mislim da je to meni apsolutno pomoglo u toj fazi kad sam razvio svoju brokersku kuću i sada kad imam svoj family office i wealth management kompaniju, i u slučaju sada kada sam kao selektor ili kada trener svog tima na utakmicama, kada vodim uvijek i na treninzima, moram da vodim računa da u svakom igraču omogućim da razvije svoj potencijal do maksimuma. Tako da ja vjerujem da je ta kombinacija poslovnog i sportskog života koji se kod mene pretpliče u stvari izgradila, da kažem, neku moju stil i upravljanja i vođenja i kompanija i donošenja odluka, i ja mislim da je to sjajno iskustvo koje, zašto su i neki sportisti sjajni biznismeni ili još češće ljudi koji su se u mladosti bavili sportom postaju sjajni biznismeni. Volim da idem u prirodu, volim da sam, mogu da budem ili u nekim parkovima ili još bolje da postoje neke šume. Znači, volim da sam na planinama tokom ljeta kad nije nešto mnogo hladno, nego onako, to možda ima veze što sam porijeklom Crnogorac i nekako osjećam se kad vidim te planine, osjećam se da dobijam od njih onako mnogo energije i onako da me ispunjavaju. Volim, a pošto sam opet, kažem, rak u horoskopu, volim vodu, volim more, volim da imam to kao pučinu kada onako se pruža pogled, onako volim kako progledam kad sam u prirodi, kako mi onako stalno gledanje u kompjutera ili telefona, kako mi se onako suzi horizonti kad onako odjednom progledam i počinjem da vidim onako u kilometrima udaljenosti da se nešto tamo nalazi. To me onako zaista daje mi neku uzemljenje. I rekao bih da je to možda prava riječ, i uzemljenje i uzvišenje. Znači, s jedne strane da bi mogao da imam tu neku vertikalu, da se osjetim da zaista stojim negdje, treba da se s dvije noge na nečemu što osjećaš, ali zato da ti pogled ide onako što dalje možeš, bez ikakvih limita. To je taj, da kažem, svijet s nogama na zemlji, ali s pogledom ka zvezdama. To je nešto što je da kažem, moja filozofija. Rekao bih da su meni, da kažem, te posjete tim američkim investicionim bankama na ogromnim spratovima, znači gdje vam se pruža pogled na cijeli grad, koji su isto vrlo jednostavne, nema ništa, stoji telefoni na zidu, ima slika, nema slika,
ali onako malo izazivaju strah poštovanje sa tim mjestom gdje se nalaze i kad malo pomislite gdje ste. To je nešto što je recimo meni bilo što se tiče poslovnog prostora zaista onako najinspirativnije. Znači ako govorimo o gradu, to je New York i to je da kažem eto sve to što on nosi sa sobom. Dosta sam proputovao po svijetu i shvatio sam da koliko god sam putovao, da je ono što na mene najviše ima utisak, to su u stvari ona mjesta gdje sam odrastao, koja su vezana za mene lično, za moju porodicu. Tako da je recimo, znam da je sad taj osjećaj koji sam imao, na primjer, kad sam ušao u hram Svetog Save, na primjer, ili kad sam ušao u manastir Morača, moj otac porijeklom i to će da sam ja tu stajao gdje su stajali moji preci, da su to vidjeli, to je nešto što je mene odvelo u neko duhovno putovanje, dalo mi je neku ispunjenost koju, kažem, svi ti pogledi na Sejšelima, u Japanu, na Bahamima i tako da, koje su prelijepe destinacije, znači one imaju, ali evo i sad kako prolazi vrijeme, shvatam da mi je sve u stvari važnije, da nije važno gdje sam otišao, nego onako kako se ja osjećam. Tako da, nedavno sam recimo uživao posle ne znam koliko godina vozeći se Beogradom, što je potpuno, ne znam, uspio sam sebe da dovedem u taj osjećaj da stvarno budem zahvalan, iako se znamo da se grad promijenio vizuelno, da je naružen sa mnogo tih zgrada, da su gužve velike, nekako sam rekao sebi, ovo je nevjerovatno da si tu. Tako da, mnogo je važno onako što osjećate iznutra u stvari i onda vam je svaki pogled rekao, nije, kako ne mogu sjetim ko je to rekao, nije predeo ružan, nego onaj pogled s kojim ga gledate. Recimo, ako prostor uspije da obezbijedi taj jedan inspirativni pristup, znači da u stvari ne opterećuje s jedne strane detaljima, a s druge strane da su ti detalji takvi koji su kreativni, onda on zaista može da pomogne. Ja volim da imam pri ruci neke knjige koje su mi recimo inspirativne. Kad čitam knjige uvijek stavljam one uši da bi me podsjetile na kojim stranicama se nalazi nešto i da mogu da im se vratim ako tim knjigama koje su bile dobre, da me onako podstaknu da se sjetim šta se dešava i kažemo, vrlo je važno da kada imate cilj u stvari, onda sve vam ide ka tom cilju, sve uređujete na način da vam se ispune ambicije, znači da li je taj bez obzira da li je taj cilj materijalni ili je filozofski ili je emotivni, znači vi ćete onda i prostor urediti onako kako vam odgovara da biste ga ostvarili. Moja izjava da je investiranje stvar opšte kulture, nju je ponekad doživljavao onako malo i uvredljivo, znači da su smatrali da ako ne investiraju da su nekulturni, ali je moja želja i bila malo da isprovociram, zato što ja zaista smatram da su neke osnovne stvari koje su civilizacijska tekovina, koju spada i diversifikacija imovine, da ne držite novac u banci ili da ne kupujete samo nekretnine, nego da investirate u različite mogućnosti koje vam nudi prosto savremeno doba, nešto što svako treba da zna o tome i da prije svega najvažnije od tih investiranja je investiranje u znanje. Znači, ako berze u Americi postoje već vjekovima i učinili su, ja bih to tako rekao, da i američka privreda je najbolja na svijetu, najveća. Znači, nije berza velika zbog privrede i kompanija, nego su upravo je berza učinila te kompanije najvećim. Zašto onda ignorisati nešto što postoji, ili kriptovalute koje su tu relativno skoro, ali i dalje postoji i dokazuju da su tu s nekim razlogom. Ne treba biti isključiv. I mislim da je isključivost najgora osobina koju čovjek može da ima, da nije spreman da sasluša, da kritički razmišlja o nekoj situaciji, o nekom vremenu u kome živimo, da prihvata nešto zdravo za gotovo i da je u stvari osnovni zadatak svih nas da izazivamo vrijeme u kome živimo i da ne pratimo stado. Na berzi je to jedna od najvećih grešaka ponašati se kao i svi. I znači to je recimo i mene dovelo da je moja filozofija, ne bih rekao samo poslovna, nego i životna, da razmišljam o svom putu kojim ja želim da idem i da on apsolutno ne mora da prati druge. Ako prati, ok, ali to nema veze sa nekom unutrašnjom odlukom.
Mislim da je to upravo suština života. Znači, živjeti život koji nam je dat na neko nepoznatog razloga i traćiti ga tako što ćete slijediti liniju manjeg otpora i biti spremni da pravite kompromise koji vam ne odgovaraju je nešto što nije onda vrijedno truda. Znači, biti spreman da rizikuješ, biti spreman da kreneš putem kojim se ređe ide, eto, citiram i tu knjigu. Znači, odabrati nešto zaista čini život i strah je nešto što je u stvari veliki problem. Što bi rekao ono Meša Selimović, boj se ovna, boj se govna, a kad ćeš živjeti? To su sve neke rečenice koje su meni izgradile tokom mog odrastanja, ili ta muzika koju je pravila Azra, ili tako neke grupe ili knjige koje su pisali tada Hermann Hesse ili Marquez ili svi ti neki Vasco Popa koji su insistirali na toj igri, na toj nekoj autentičnosti, pa čak i kad po cijeni nečega gubitka komfora. To je nešto što je u stvari zaista ključno i zato je, da kažem, taj sport gdje ti si konstantno na ivici da budeš pukovnik ili pokojnik, to je nešto što je meni prija i mene čini spremnim da budem otvoren i da priznam greške i da učim i dalje bez prestanka. Investiranje u znanje je ključno. Znači, ovo vrijeme je puno izazova, informacija ima nikad više, ali iz toga probrati ono što je konkretno i kvalitetno i upotrijebiti to na pravi način će biti najveća vještina. Znači, informišite se, ali probajte da ipak imate dovoljno znanja kojim možete da krenete dalje. Nedavno sam čuo nešto vrlo zanimljivo, da je vrijeme koje se provodi recimo na fakultetu, dosta mladih preduzetnika koristi da odmah krenu u biznise, znači da ne želi ni da završi fakultet i tako dalje, ali prilika za praksu i za isprobavanje nekih poslovnih odluka uvijek postoji, ali vrijeme za učenje je u stvari ono što se dobija dok ste na fakultetu. Znači, ne treba ignorisati knjige, ne treba ignorisati udžbenike, profesore koji mogu da daju znanje, koje možda u nekom trenutku ne izgleda direktno od vajde za neki poslovni poduhvat. Ali znam da je mene uspjelo da izgradi u stvari to jedno široko interesovanje za različite teme koje su od poezije do astrofizike i koje su učinile mene posebnim. Znači, vrijeme koje je sad pred nama je vrijeme jedinstvenosti. Ja volim da kažem da je sada vrijeme i babe i žabe. Ranije je bilo nemoj da miješate babe i žabe, ali sad jeste i neko ko se, ne znam, bavi skijanjem, a u isto vrijeme je sjajan programer, možda napravi nešto fantastično što će biti jedinstveno za njega, ili neke različite oblasti, kao evo ja volim sport i biznis, pa taj flag fudbal je nešto gdje ja pokušam da ga izgradim kao svoj startup. Mislim da je vrlo važno biti spreman na žrtvovanje da bi se bavio nečim uspješno. Nije dovoljno da želiš mnogo da ga ostvariš, moraš da se žrtvuješ. To, ponavljam, znaju sportisti i oni koji su najuspješniji, samo oni znaju koliko su se žrtvovali da bi ostvarili uspjeh u ključnom trenutku. I znači, ako si spreman da se žrtvuješ i imaš jasan cilj koji može da bude nešto što svakom drugom izgleda nevjerovatno neostvarivo, ali ako je to tvoj cilj, idi ka njemu, sve je lako. Ako uđeš u pogrešan voz, sve su stanice pogrešne, znači, ali ako uđeš od početka sa jednom jasnom željom gdje dođeš da odeš i spreman si da se žrtvuješ, spreman si da učiš, spreman si da se mijenjaš, stvari će se desiti kako želiš. Ukoliko sada nemate mogućnost da dobijete fizički prostor koji odgovara onom nekom komforu, nekoj želji da imate uređeno sve perfektno, to ne smije da bude nikakvo opterećenje. Kao što smo rekli da je počinjali su iz garaže neke od najvećih firmi, naš Nordus je počeo na sličan način, ja sam počeo iz jedne malog stana. Sve to je nešto što u stvari ne treba da sputava taj mentalnu sliku, to mentalnu širinu koju želite da onako proširite na sve ljude kojima se obraćate. Važno je da se jednostavno cijena koja se plaća na putu koji ide je nešto što ne treba da ga uspori. Znači, da li će taj uslovi biti dovoljno dobri, nije važno ako imate cilj i ako ste mentalno
spremni, da je taj sjajno pitanje, da je taj mentalni prostor kod vas onaj u kome se vi osjećate dobro i sigurno i spremni. Čim sam vidio da je aplikacija izašla, odmah sam znao da moram da je probam, zato što stalno postoji neke potrebe, uvijek ima tih nekih radova koji onako su smarajući, na koje gubite vrijeme i ne znate ni da ih uradite, i onda sam pozvao, bilo je više različitih stvari, trebalo se uraditi nešto oko roletne, da se nešto još popravi, mislim otvala su, neka vrata su se bila nakrivila i tako nešto, i onda je došao, je stvarno sjajan majstor, brzo uradio, efikasno, platili preko aplikacije, znači izuzetno, baš iskustvo je bilo sjajno i ovako preporučujem apsolutno svim svojim prijateljima. Ne moram da zovem više kuma, da ga pitam kume, znaš li nekog majstora, nego sad jednostavno ovdje mogu da pogledam sve sa par poteza. Klešta, šrafciger, čekić, lenjir, libela, mistrija, šmirk papir, merdevine, bušilica, testera, čekaj, mešalica za beton, i to je majstorski posao, onda majstorska kapa, šta bi još moglo bude, Boga mi ne znam više, kako ih ima, dobro, eto, to je to. Što sam uspio, iznenadili ste me.